Dobar dan i dobrodošli. Gilgameš danas predstavlja za vas. Pitam se kakav je osjećaj bio čuti zvuke udaraca mača o mač ili o oklop u areni koja odzvanja. Verujem da su borbe gladijatora zaista bile veoma zanimljive za gledanje. Naravno, završavale su se uglavnom na nehuman način. Međutim, ako gledamo današnje borbe po kavezima koje su legalan sport, onda vidimo da i nismo daleko odmakli od tih starih vremena. Dobro, danas bar nema borbi u kojima čovjek mora da se nosi sa lavom ili tigrom. Elem, postavlja se pitanje, da li su gladijatorske borbe bile baš ono što gledamo na filmovima? Zanimljivo je da su mnogi slobodni građani želeli da postanu gladijatori, željni slave i bogatstva. U samim počecima gladijatorskih igara učesnici su bili uglavnom ratni zarobljenici i zločinci. Međutim, borbe gladijatora su toliko postale popularne i ušle u dom svih Rimljana da je odjednom bio ogroman broj slobodnih građana koji su ove borbe vidjeli kao mogućnost za postizanje slave i bogatstva. To je razlog što je u kasnijem dobu postojanja gladijatorskih borbi veliki procenat svih gladijatora bio sačinjen upravo od slobodnih građana, vojnika, pa u nekim retkim slučajevima i političara. Pojedini rimski carevi su čak učestvovali u ovim igrama rizikujući život kako bi stekli naklonost i ljubav građana Rima. Carevi su jednostavno postali ljubomorni na popularnost i ljubav koju su gladijatori dobijali od naroda, pa su pojedini i sami uzeli mač i ušli u arenu. Među njima su poznati Kaligula i Komod. Naravno, samim tim što su carevi, bilo je i više nego jasno da neće izgubiti u tim bitkama. Pretpostavljam da su dobijali slabe protivnike koji su bili ucenjeni da moraju da izgube. Sa sadašnje tačke gledišta to je bila samo dobra manipulacija masama, a u to vreme se na to gledalo kao na dobru predstavu. Postojalo je više različitih klasa gladijatora sa različitim oružjem i odjećom. Prvi izvorni rimski gladijatori nisu imali ništa sem koplja i mača. Međutim, kako je ova vrsta igara postala najveća zabava u Rimu, tako su i gladijatori evoluirali, pa su podeljeni u nekoliko klasa, a počeli su biti i pojedinačno obučavani. Verovali ili ne, bilo je čak i žena gladijatora, sve do momenta dok ženama nije zabranjeno da nastupaju u ovim surovim borbama. Veoma se retko mogu vidjeti ženski gladijatori u filmovima, međutim dok su postojale bile su veoma omiljene muškom delu publike. Car Septimus Severius je 200. godine nove ere zabranio učešće žena u gladijatorskim borbama. Manje je poznato da su gladijatorske igre imale sudije kao u danas modernim sportovima. Ovo je još jedan aspekt gladijatorskih igara koji nikada nećete vidjeti u filmovima i serijama, barem ne onim do sada nastalim. Kao i u danas najmodernijim sportovima, gladijatori su imali sudije i pravila. Sudija je imao tu moć da kada je neko teško povređen prekine borbu i označi kraj meča te proglasi pobednika. Naravno, uz uputstva organizatora ili važne osobe koja je prisustvovala igrama, mogao je i da pusti da se takva borba završi i gubljenjem nečijeg života. Postati uspešan gladijator bilo je unosno jer je to bio jedan od najbolje plaćenih poslova. Ropstvo je veoma ružna slika tih davnih vremena, međutim, upravo trgovina robovima bio je jedan od najprofitabilnijih poslova drevnih vremena. Dobar rob koštao je mnogo, međutim bilo je još skuplje obučavati i hraniti robove
koje posjedujete u nadi da će od njih ispasti dobar gladijator. Gospodari gladijatora nisu želeli da njihovi borci koji su dobri i sposobni brzo umiru, jer su im donosili veliki profit. Međutim, oni koji su bili na lošem glasu neretko su drage volje žrtvovani u borbama na preporuku samih gospodara, jer su im trošili resurse, a ništa nisu donosili. Drevni gladijatori živeli su u barakama u blizini Koloseuma. Poznato je da su u blizini Koloseuma bile mnoge, nazovimo kasarne, sa gladijatorima. Mnogi od njih su arheolozi otkrili u danas moderno doba. Gladijatori su živeli po tim kasarnama gdje su imali surove uslove, ali dobru hranu i veoma napornu i tešku obuku. U zavisnosti da li se radilo o slobodnim ljudima, robovima ili ratnim zarobljenicima, tako su i živeli. Neko u regularnim sobama, a neko u ćelijama. Prve igre gladijatora su počele u stvari kao pogrebna praksa. U najranijim slučajevima gladijatorskih igara poznato je da su u stvari organizovane u znak sećanja na neku preminulu osobu. Ljudi tog doba i sami su finansirali takve događaje jer su verovali da će prolivena krv očistiti duše mrtvih. Ovo je postala toliko moderna praksa, te su bogati počeli da štede novac kako bi finansirali događaj sa gladijatorima nakon sopstvene smrti, a sebi u čast. Postojala je jedna, sa naše tačke gledišta danas, odvratna praksa, a to je ispijanje krvi gladijatora. Drevni Rimljani su smatrali da ako ispiju ovu tekućinu da će dobiti svu snagu gladijatora. Vremenom je ova tekućina postala toliko popularna da se prodavala ulicama drevnog Rima kao lek i eliksir. Također je poznato da je odeća gladijatora bila veoma oskudna, pa deluje da su gladijatori bili skoro pa goli. Čak i žene gladijatori su morali da se bore na način kao muškarci, pa su im bili prekriveni samo donji intimni delovi životinjskom kožom. Meni je fascinantno da su ove igre koje se samo tako zovu u stvari bile su prilično uznemirujuće predstave koje su široke narodne mase obožavale, bile toliko popularne da je bilo ljudi koji su svojom slobodnom voljom postajali gladijatori, rizikujući da izvuku borbu sa recimo lavom ili tigrom ili recimo nekim od najboljih ratnika tog doba, gde se unapred znalo kako će završiti. Ne mogu da shvatim mozak koji za slavu zna da će do uveče napola biti pojeden od neke divlje zveri. Samo poreklo gladijatorskih borbi leži u religioznoj tradiciji. Pretpostavlja se da ova tradicija ima početke u starim kulturama Apeninskog poluostrva, najverovatnije Etrurskoj, i da su to u stvari bila prinošenja ljudskih žrtava u čast ratnicima palim u borbi. Borbe gladijatora su nestale krajem 4. veka, a početkom 5. veka godine 404. Honorije zabranio je ove borbe zauvek, koje su tako nestale zajedno sa državnim rukovodstvom koje ih je podržavalo. Vrlo je moguće da su i danas moderni sportovi gdje je cilj izbatinati protivnikovu lobanju, možda upravo nastali po ugledu na slavne drevne gladiatore, gdje je cilj za ozbiljne pare protivniku poništiti što veći broj moždanih ćelija, a strahovitim batinanjem njegove glave i drugih delova tela. Popularnost i moć koju su gladijatorske igre imale na finansijsku moć samog Rima su ogromne. Čak su ove igre imale i ogroman politički uticaj. Kada danas gledamo sportove tipa boksa, MMA ili recimo K1 i tu vidimo ogromnu popularnost i neverovatno veliki keš koji se vrti. Kako na samom početku klipa rekoh, nismo daleko dogurali, još se samo čeka da vidimo ugovor za borbu između nekog boksera i neke živuljke.
Od sada možete da nas pratite i na Instagramu. Link imate u opisu videa. Podržite nas klikom na like i prijavljivanjem na kanal ako to već niste uradili i budite među prvima koji će vidjeti zanimljivi, obrazovni ili misteriozni videoklip koji budemo postavili. Hvala vam na podršci.